Ovdje nam je Armin iz sela Tušnići, jedan zaista, mogu reći, mlad momak, ali veliki domaćin. Otkud uopšte da ti voliš selo toliko, Armine? Volim selo, selu sam rođen, mora se reći, fino. Selo volim. Selo je duša moja. Ti ideš u osnovnu školu, ali evo, kada god nisi u školu, ti se ovdje među stokom. Šta imaš sve od stoke? Pa imam stoke, imam ovce, imam krave, imam junca, imam kokoši, imam svega, imao sam koza donedavno, imao sam. Svega imam ja ovdje, jer je prijedio dobar, more se stoka. Ima vode, ima trave, ima nek pase, nek deblja i dobra je. Reci mi, od čega još živite, jel pravite sireve, kako, šta, jel može se prodati šta stoke i to? Pa prodamo stoke, prodamo, imamo sve ove mliječne proizvode, sve žive što postoji. Sirove kajmake, polake, suje sireve, sirove ove, mlade sireve u kockama, putera imamo svega. Mačanice ima, svega. Reci mi, uspiješ li kada malo uskladiti vrijeme da odeš i do grada, do društva, Facebook, ima. To? Ma ima i za tog vremena, mora i za tog biti, zato se nađe, mora se naći. Tako, pomalo sve. A šta ti više prija? Selo ili... Ba selo. Selo, kakav onaj smog dole, ništa tu. I reci mi, planiraš u budućnosti ostati na selu, ići? Onego šta ovdje ostajem dok sam živ i zdrav ako Bog da. Planiram se dalje širiti, planiram dalje ići, dalje ove stočarske poslove. Mašine, traktore, evo ono, sve dalje ja to planiram i tako. Evo svi gledalci koji hoće malo da čuju više o Arminu, bit će priča na BHT1 u emisiji Jutro za sve. Snimili smo reportažu, pa eto, pogledajte i vidite kako ovaj vrijedni momak živi i čime se bavi. Evo zvonare, Armin inače ima kod sebe zvona za ovce, za krave, neke pravi, neke nabavi, tako da evo vidimo jedno od tih zvona koje se čuje dobro. Koliko imaš uopšte kod sebe zvonade? Zvonad imam u velikim količinama, kome god treba nek zove, nek naruči. Zvonad imam, ne mora i nestati nikako. Za 10 godina i ne mora. Imam za ovce, za krave, za bikove, to su pretežno na alpska zvonad velika, koja su po povoljnim cijenama otprilike. Koliko zvono daje živosti na selu kad se čuje zvono? Zvono kad se čuje, a to isto kao muzika na svadbi, eto. Sve je živo, šta ja znam. Ja ga bar volim čut. Meni je kuća vamo, ja njega čuje ga cijelo selo koliko on odzvanja. Pravim bavu, ima baš ovi jaki zvonadi koji ja imam, koji čuju se preko 600-700 metara, čini su jaka baš. I bronze i zvonadi sve. I ova četvrtasta i ona obična. Gleda mu se uho, da što je manje uho, to je kao i bolji. Gleda se da mu je glava čupava, rutava, da je ko zmije, da nije. Ovo, evo ja ga igarim malo, nagarim ga radi ljepote, kad se nagari bolje je 70%, kad se nagari ljepše izgleda. Žita jede koliko more u mom vlasništvu, dok je bar u mene. Ovo je za mene najbolji i ovca i ovan
i sve, a on je i u selu također najbolji. Nema ga boljeg, a manjeg. Mislim na mjesec, nije stara, dobar je. Glava mu evo velika, prevelika za njegovo dob. Ima oko 5 mjeseci. Ovo je frizerka se zove, ta vrsta. Ovo mi je junac. Evo ovo mu je mater ovdje. Sad ćemo je pomoći. Znači Armin muze krave. Ja. Delac, sve podojio. Delac, jesi. Tebi ništa nije lijeno, ni pomusti, ni namirti stoku, ni... To će biti lijeno kad volim, jebi ga, ne mora biti lijeno. Svaka čast. Evo, ako hoćeš, moramo ga izvesti, ako hoćeš, moramo ga i ovdje. Tu ću malo snimiti. Ma ja. Evo vidiš sad. Tu je taj junac moj, simental. Ovo mu je majka ovamo, ona ga je odgojila ekstra lijepo. Koliko ima posla svaki dan oko stoke? Pa ima, eto, nađe se, joj. Imam, evo njemu dajem tovim, evo brašno, samo brašno dajem. Ništa više, sam prirodno, sve prirodno. On je sad ovdje, ako Bog da, ide na pašu i tako, sve. Vrti se cijeli dan. Krave su sad ovdje trenutno, zatvorene su. Pasu, jedu ovu travu, pokušenu otavu, bale jedu. Dok se ne otele, evo. Ma ja, evo ovam se treba, gdje je tu, ako se i do mraka oteli, valja. Brzo će se i ona oteliti i tako, imamo za hire, ove godine smo dosta nas spremali. Biće bala, biće mlijeka, biće. Neće gladovat, sad se mogu debljati. Armine, koja je to ovca? Ovo je sjenička pramenka, sjenička ovca, s ovom rasom sam tek krenuo. Čuo sam da su janja dobra, napredna, debljaju bolje nego od ove pramenke. Uzeo sam sad za početak jednu, pa vidit ćemo. Se pokaže dobro, jevi ga, valja će. Da proširuješ polako. Pa ja pomalo proširivati, nije ova loša rasa, po mom mišljenju. Znači ovdje su ti ovce, inače i oni imaju i otave i svega. Ma svega, ja njoj ovdje donesem da ona jedi. Evo ovdje su mi bale, imam i to. Bale u mene. A sa kim živiš ovdje sve? Sa nanom, s dedom, s babom, s materom, sestrom i tetkom. Ima stvarno uređeno ovdje oko kuće. Pa jest, mi to gledamo, eto imamo stoki da se ne przni toliko, da nam je lijepo, da nije ko u havariji kako je. Evo ovdje su mi bale, nalazim se ovdje, bale puna. Puna je štala, evo vidi, gore ne mogu se ovo otvoriti. Puna je napunjena je ko šibica. Reha. Ti i golfa pomalo po selu. Pa vozam, ja to vidim ovako. Učiš se. Pa ja moraš samo biti pažljiv. Ovce uzikam. Stop.